Ket kasunen disavo shevo negirinalo sheriati. Cidentu men lestar. Soskisi dui vrste shejhija. Shejhija e Allaheskere, hem shejhija e shejtaneskere. Moram te vakerav keren mangi halali, bud poviše si shejhija e shejtaneskere. Mire praljale. Mora amente borinamen o coleman uscenza covaso cailarena e chevongoro autoriteti o lente navikinalen shejhija olana sas dužirena te vikinalen shejhija. Soske ola samo čivena kavatađi, ama lengiri buti lengire dejla si kavena šeitanska hem bilačenčinska uka. Durjoven taro asavke šejera. Makeren saygija asavke šejhinge. Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire mange saydime prellalen tay mire saydime peynalen. Ko akava avutno vakti kapinđeravtu me neke temaja isto tarikatsko dimenzije, pošto kergju mek dersi bašo o adabija eke ašikongeren dervišengere, pak na redno italo tekerav jek tikno nasihati, jek kratko nasihati, te vakiram nešto baši hem sojodova šejhu, sar trebala to nek šejh. Dali si šejhija kalemak teste? Kolaj tale odula nišajna sovajlani to velike ševo ili adabija. Prvo kapočinav e lafea prvo soznačinala šejh. Šejh o izvor leskoro avela tari Persija soznačinala puro, a simbolizirala mudrako. Šejh simbolizirala jek manuš kova su isile mudrost. Šejh značinala jek uputivači soko uputinel manušen kodini islami so dopuštejne e Allahesko. Šejh značinala kova so kasikaval tuke od tajne tasofeskere. Šejhi talo jek manuš kova so pašakerela tut, hem uputinela tu ko duhovno putovajne ke Allaheske ko rahmete. Šejh italo baro mana pariputitovel. Odoneske da šejh isto isile naziv sar muršidi, učitelj. Šejh isto značinala kamili muršidi, savršeno učitelji ili savršeno manuš. Kova svoj leski tale pravde o horizontija, o leske pravde itale o duhovna zavese, o duhovna tajne kova so o Allah nagradinala na dole. Тове шейх ки права смисла елафеске, требала товентут дешудуй својствија. Одла дешудуй својствија, со требала е кешево товел, требена товеле дуј својствија е Аллахескере, дуј својствија е пейгамберескере, дуј својствија е Хазрети Алијаскере алейхи селам, дуј својствија е Хазрети Хасанескере алейхи селам, дуј својствија е Хазрети Хусейнескере алейхи селам, hem дуј својствија е Хазрети Фатимакере Захра селамулаји алейха. Јекшево, ако на накла омекамија, е нефсенгере, hem na dorestla ko naјтикно мегано штарто е кешево скоро, ов на не шејх од вас со требало. O šejhija, улавена без исто ко дешу дуј сорте шејхија. Те ове учители, те ове муршити, те ове савршени учители,
требала тачно те пенџаре бушукар о Корани, требала бушукар те пенџаре о шеријати, требала бушукар те пенџаре о хакикати, о тарикати, о марифети, о кутбиети, удубиети, нубувиети. Ама не само те пенџарелен теоретски, него ем вајлани ки практикате си каве дека сијан пенџардоко од лабуќа, хем практично од лабуќа практизиринеален котиро хајати. Јекшево вајлани тоа урнеко, вајлани тоа пример пире ашиконге, пире дервишенге, пире учениконге. Јекшеих насминела тоа коруптирмо. Јекшеих насминела те бикнел очеизи е ресулескоро, очеизи е хлибејтескоро, очеизи е имаменгоро, очеизи е пиранегоро, те бикнеле ловенге. Јекшево насминела те волшево паренца, јекшево насминела те кинел ошеја, хем насминела те кинел о анав шеих ловенца. Соске одвана не хакикатно, одвана не халали, одолеске ка одговорил лекшеих. Јекшеих требала те заслужинел тоа лекшеих. На само товеле илими, таро духовност, таро тесауфи, таро мудрост, таро шеријати, него хем вајлани товол инсани, хем ихсани товол. Ако јек мануш насине ихвани, ихсани, овнашти доресела омекаме ко духовности. Јекшевој тало упутивачи, учители пире, учениконгоро те упутинелен кој тесауфско мудрост, тесауфско илими, те шајте овен суфије. Суфија тове на неколај. Суфија тове морате на ке саранда халија, па да би тове те добине о анаф суфија. Амен бушукар ва кереја суфија се. Амен бутло кева кереја шејхија се. Амен бутло кева кереја дека сием дервиша. Ама те џана со значинела хакикатно шејхо, хакикатно суфија, хакикатно дервиши валлај, амен кадара те андинамен ко одова. Одолеске прелале. Пазинен со керена тумаре чиненцар солена. Сар шејхо, посебно сар шејхија. Икерен од ова карактери, икерен од ова култура, икерен о респекти е тарикатескоро. Мамејларен о тарикати, ту мен насиен кадерлие, а мен насиен кадерлиете мејлара о тарикати. Икерен хем овен хакикатна шејхија. Сикавен о шејхлуко тумаро, сар нури ко тумаро сафати. Тумаре дејла те сикавен дека сиен шејхија. На паренгете иклон шејхо. На паренгете биклен о хилафетија. На паренгете кален дервишија или ашикја. Одвајтало баро харами, хем одвајтало баро мунафаклуко. Ако јек шејх вакерја туменге на не о шеријати. Туменге на не оруџи. Туменге на не о Курани. Месиум тумаро Курани. Месиум тумаро намази. И тако дајле, и тако дајле. Циден тумен тародува шејх. Овда не шејх со кавакерел е Аллах ескоро чачипе. Овда не шејх од вас овајланите си кавал тумен. О тарикати, бизо шеријати на овола. А о шеријати бизо тарикати шај. Одолеске, кет кашунен дисаво шево негиринало шеријати. Циден тумен лестер. Соски си дуј врсте шејхија. Шејхија е Аллах ескере, хем шејхија е шејтан ескере. Морам те вакерав керен маги халали, буд повише и си шејхија е шејтан ескере, него е Аллах ескере, соске дикаја ки пракса со сакерала без. Барола джавипе, баро не поверејне, морате промени намаро хали, мире пралјален, мора амен те боринамен околе манушенца кова со кајларена ешевонгоро авторитети, олен те навикинален шејхија, олана са сдужирената викнеле шејхија.
Ола заслужинена те викинеле шейтан. Соске ола само чивена кава таджи, ама ленгири бути ленгире дейла си кавена шейтанска ем билачечинска мука. Дурјовен таро асавке шејера. Макерен сайгија асавке шехинге. Мире сайдиме манте прајлале. Керен халали соба керава од чачипе. Керен манге халали соба керава од ова со требела те вакерал пес. Hem diken koanav e Allaheske, koanav ehli beyteske, koanav tumare pirenge, promeninen tumen hariki pozitivno smisla, opravdinen akava tađi su ingarena, opravdinen od ova čeizi so piravena, soske tumen sijen predstavnika e Resuleskere sallallahu alaihi ve sellem ve ala alihi, tumen sijen predstavnika Hazreti Ali Askere, tu mensijen predstavnika ehli bejteskere, tu mensijen predstavnika e dešudije imamengere, tu mensijen predstavnika e piranengere, tu mensijen predstavnika e tarikateskere, tu mende, amende i sjamen baro odgovornost, te šajte sikava očačuno drumo e tarikateskoro, e te saufeskoro, odnosno te sikava čače soitalo od ova духовно путојбе ко Аллах теджа. Одоморкај мандари и си буд те вакерав, а кавајтало само је кратко со магнум те вакерав, сарвај лани те олек шејхо, козом сортија шејхе улавена пес. Саве се фатија требе на тоа некешево. Хем сар требела екшево те ширинал о тарикати, хем те и керел о чачипе е тарикатеско. Джанава дека некој ка уврединел пес, некој каракел пес, која кава миро насиети. Керен манге халали, ама очачипе мора те вакерале. Мора очачипе те вакерале, па иако на неа ми ке корис. Мена вакерава дека ме сиум савршен. Мена вакерава дека ме сиум безгрешник. Ама те покушина сарине, похари флекете чивако тарикати. Похари те смалина од ова амаро нечестност, те смалина од ова наамаро манушипе. Амен сием шејхја, амен требела коте кабеша, паламен де нури те бока. Коте кабеша, јек будбо шужо насиети, јек мухабети такера. Нао народо те нашена мендар, нао народо те на почитине намен, нао народо те циден пес амендар. Шејх те ове, одејатали будбари буди, овен заслужно, акава таджи, те чинен куту марошел. Овен састе, еселаму алейкум, рахметуллахи та'ала, ве берекате,